We're entering now the construction site of the SDU Center for Large Structure Production. This is really the largest controlled workspace where you can do robotics, industrial robotics, and the development of systems and solutions for the sectors maritime, construction and energy. And in the next step, we are working to have shipbuilding back in Denmark. Det er så her, de her robotter, som senere skal etableres, de står. Når man er first mover på noget, så er det jo kæmpestort. Danske flådeskib arbejder jo på de nye militære enheder til den danske søværn. Og der skal vi jo have en stor del af produktionen i Danmark. Og der vil den her robotteknologi helt klart kunne bidrage. Det er vigtigt, at nogen viser vejen. Når vi kigger ud i verden, er der selvfølgelig anvendt robotter, men ambitionsniveauet i LSP er bare i en helt anden liga. We are going to have 2 bridges to move robots back and forth separately. Then on each of the bridge we have 2 wagons with which we can drive robots in and out. To have the robots welding whole ship compartments in here to develop the technologies that then can be brought to other shipyards here in Denmark. Hvis vi prøver at kigge på, hvad potentialet er, hvis vi kan udvikle noget i Danmark, som kan skaleres ud i verden og i særdeleshed til vores allierede, så har vi løst en samfundsvigtig opgave. Det, som vi synes er fantastisk ved projektet, det er, at dels ligger det her i Odense, hvor man har hele klyngeeffekten, men samtidig har man også en strategi om, at når teknologierne er udviklet, så kan de flyttes ud til de producenter, som ligger ude i landet. Derfor er der virkelig potentiale i det. You do not find any such thing anywhere else in the world.